ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ मरेबागीदमक थवाई थाखरबा थोबसिंग हिस्ट्री यावद्रिबसि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिया की हिस्ट्री अमुक एडिट तौब मथौ तारे हैना गवर्नर डॉक्टर नाजमाना फोंदोखरे। मणिपुर की ngамखै ngakpa amasung apunbugi saktum kanba haibasi बीजेपी न लुसिंग गवर्नमेंट की अमते ngairba wakaloni haina चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे। अमदि मणिपुर की अपुनबुगी सक्तम दा कहलप याबा अमसुंग सिंगनरप खुदिमक थेंगनबा हंदक फोंगदरुबा खनबा असेंबली सेशन असिदा वारेफ लवगनी हाइना ऑपोजिशन लीडर ओ इबोबिना हाइखै। मेंग ताबुक सिंग ताम नोक्सो बोलोइना पाउसन पिजै लिसिंग मसनिपाल मरफुदा माथोइदा मणिपुर की निंगतंबा ngaknabugidamakta ब्रिटिश की मायोक्ता थौना फन चोंथोरक्तुना थवाई कटखरबा थौबा टिकेंद्रजित थंगाल जनरल अमदी सखंगौद्रबा मरेबाक निंगबसिंगी नुमित मणिपुर मनुंग अमदी मपालमदा पाक्सना पांथोकनख्रे मपुंगैब थौरम स्टेट गवर्नमेंट सिंदुना इम्फाल की कंगला अमदी बीटी पाक्ट पांथोखि कंगला उत्तरादा लेबा थौबसिंगी याताफमदा मणिपुर गवर्नर डॉक्टर नाजमा हैप्तुल्ला चीफ मिनिस्टर नोंगथम बिरेन मिनिस्टर एमएलए चीफ सेक्रेटरी डीजीपी पुलिस अमदी सेंट्रल फोर्स के मकोक थोंबसिंगना लैसु खतुना इकाइखुमनबु उतखि मणिपुर राइफल्स की कंटिजेंट अमना गन सैल्यूट पीखि तुंगदा बीटी पार्क लेबा सेट मिनरदा डॉक्टर नाजमा हैप्तुल्ला न लुसिंगदुना लैसु कटखे मणिपुर राइफल्स के कंटिजेंट अमना लास्ट पोस्ट खोंगदुना गन सैल्यूट पीदुना इकाइखुमनबु उतखि। बीटी पाकी मखा थंगुर पांगथोप थोरमदा मणिपुर गवर्नर डॉक्टर नाजमा हैप्तुल्लाना ममा लेबा की दमकता ब्रिटिश की मायोक्ता लान थेंगदुना थवाई थाखरबा थौना फबकया हिस्ट्री दे यावद्रिबसि नहुनना हापसिननबा मिनिस्ट्री ऑफ आईएसआरडी ना इंडिया की हिस्ट्री नौना एडिट तब मथौ तारे ब्रिटिश केंद्रजित थंगाल जनरल खक्तनतना निरंजन सुबेदार काजाव अमदी सिराई नगासु कैसुम संग फांसी तौदुना हातकी हाइबसि खंगदे महाराज कुलचंद्र अमदी महाका लोइनना मियोय कुनगमाथोय अंडमान निकोबार की कलापानीदा लेबा सेलोर जेल दा थाकिबदु मफमदुगी रेकॉर्डता यावरमदब कयासिना हिस्ट्री अमुक हन्ना एडिट तौदुना फोंग मथौ ताई हाइखि। Manipuri people have not been mentioned in our history books. I would definitely like to take up this issue with the rest of the country to know that there were brave people here who fought and laid their lives. Today, when we pay tribute to them, we also should vow and take a resolution that we would see that all those people from Northeast, from Manipur, especially those who laid their life for the freedom of the country against the British in the beginning, against the Japanese in the Second World War, against the British in 1947 war. Today I pay my tribute to the martyrs who lived their life with all of you. चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अगस्त 3 लापदा ममा लेबा की दमक थवाई कटखरबा अथोब सिंहबु ngasi मिरोल निंगसिंगहले मणिपुर गवर्नमेंट सु अथोब सिंहबु निंगसिंगदुना मखोई की दमक तुंगी मिरोलना काउदनुब थबक्या फाइखले अनोब गवर्नमेंट असिना सिंगतम मानब थाकता लेहनबा अमदी अपुनमुगी सक्तम पुरपंगमले गवर्नमेंट असिना आइगी मिगी हाइबथीदना अवनब मणिपुर मा पुरकनबा थबक पाइखले हाइखे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लेवल लिमिट टू दी क्रॉस ऑफ बिरकनो might be civil societies, might be anyone, MLAs or anybody. भारत की अपुन्म सप्तम one is the सिंह रखनो, treat of रखनो, मणिपुर की अपुन्म पुण्य लेजर की शिद्दत हुआ है कि है कि पोर्ट of रखनो, MLA minister संग के dictate of की वारों, अदू तब को तो मनिका है कुंभा, तो रखनो, MLA minister है बसे प्रजा मियाँ न खल्ल द कार पनी, आप तो उठा दर पुनः
aduna yamna ushit hoidaba language media da karida national interest ke against ngangba MLAs ministers in the warning to be type to gumba akhoi sibu mitoblo akhoi sibu kara je la kuno lamdam sigi soil sigi masani ne koi laibang nung sibana koi na koi di hen bana de ne respect to mase izzat to mase nakala yamna hanjala gadi akhoi di praja gi representative ne praja na kala da kar kuni praja ngap to ya boy laibang ngap to ya boy madum matam warung karana Ayukta Chief Minister Losingduna Hisam Jasam Patta Leba Beauty Kendra Zaki Yata Famda Hegaleket Tamki Paduda Council of Minister MP MLA Paramilitary Force Civil Military Police Ki Makok Thongba Official Kasu Sarwaki Lekhidrabagi Imumanungi Mioi Singsu Sarwabaga Loinena CSO Gi Lusingbi Kasu Sarwaki Manipur Rifles Ki contingents Amana Last Post Reverse Arms Amadi Gun Salute Piduna Kai Kuno Utke Taramadu Lorba Matunda Palace Compound Leba Tangal General Ki Temple da Laisu Katuna Kai Kuno Utke Thoromasi BJP Manipur Pradesh na Sinduna Party asigi nitaba chuthita leba office to pangthoki Thoromaduda Party President KSS Babananda Chief Minister and Biren Minister MLA madi Party Maruiba Thomi Kyana Suraki Chief Minister na Athoba Singh Ningsing Numit Lakpada Hen Maru Oriba si Makoina Marabaki Damaka Toromba madi Pamjar Matabak Singh ngasigi Miron pangthopa aduni Politics to Wahaba si Praja Singh Nuaina ba madi apun mugi saktam sagat pa aduni BJP na miyamga naknana samina bada natana miyamna Pamnaba Hengalakpada political party khara question ba hawda natana awoba sipugi film na lakle government asigi amatangarba wakhal apungi saktam ngak pamdi ngaukai kanbani Manipur gi apungi saktam kanana su thugai ngamloi Manipur gi ngaukai da singrokle hariba se imu manungge ba wafamni masin manau sing marakta su tuan badabi tanbugumani Manipur Kanaba Honabada Single Simba Sing Sarya Kiba Laterbasu Mamangi government Singna Makoibo Kangbiram Kide Another government Asina Manipuri Damakta Katokiba Sirai Nagagi Mingda Caesar Hospital Digi Langol Tabal Lambi Maki Mingda Ton Crepe Zenims Lambi Purkambam Kazaugi Mingda Tonduna Mahapu Ikai Kunakre Opposition da Lerga Lebak Henaning ba Sarakpa Si Prajasing Kamu Wafamni Mioi Karana Prajasing Loina Humduna Puba Yaro Heki Quick question on Nangai Myanmar government soidna madugi hainaraga khara hento engine tawri bu soidna site tor kene habe thajabale BJP government gi amatangai ba port aikoi gi wakhalon ipa ipu singa thamamba dugumba ngamkhai aduguma Manipur gi amatto oiba oneness symptom pun ba saktam adu nga ga thambudu ni BJP gi aikoi gi commitment aduga BJP led government sigi commitment aduga aikoi gi kari katra punama ki commitment aikoi di thabang na tawe chin na ngangde pangang aikoi Manipur gi apun mani haiba se thabak oina ulle aikoi sigi government se all the time aikoi praja ga pun salaga thabak tawe hana pungtha tharga leiramba swai da secretary swai da laiba nga amba adugi sasan du nate aikoi BJP no jinga isidi a grassroots far flang gi ona salla kan aikoi laiba nga pani haiba se thabak no ulle sene Rajya Sabha ki MP su oriba President KSS Babanandana Mepung Kudima Mama Lebak Nungsiba Ngaktani Nungsibi Sankhenabagi Wakaktani Positive Oina Mama Lebak Nungsibana Lebak Takana Bahengakani Patriotism Haibasi Confront or Bumatam that Tokani Haki Manipur Haraga Sakta is a Karino. I know Manipur in Shidu is a Kari. Adu Masi historical background and a seal Tori Batorum, Panto Ibatorum. Sukuma my arms and a Punjala Manipur is Sakta Mama. We get petrol sing the way Tonal Barlamanzina.
ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯗꯨꯕꯨ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌꯣꯇꯤꯖꯝ ꯀꯧꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯅ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯊꯣꯛꯈ꯭रे हेड पोस्ट ऑफिस ममांगी ट्रैफिक आइलैंड ड्यूटी तरंब ट्रैफिक की इंस्पेक्टर अमना आईएसटीवी न्यूज की हिसम यसम पाटा पाउलों नबसत टीम अमा पाउमिनी हाइना मसाना मसाबु सक ताक्सरब फावदा निंथिना खामलगा हाइदे हाइबगिदमक्ता खुद थारके तौख्रे तदोदुगी मतंगदा आईएसटीवी न्यूज की माइकेदिगी चीफ मिनिस्टर दा खंगनबग लोनेना हौजिक पुलिस का प्रेस का लेनब मरी सोक्सिलक्लिबा से करी खनबगी हाइना हंकिब वांगी पखुमदा चीफ मिनिस्टर ना ngasi goiba thogdodu maki maikaidigi yengsinge haina kumlakhe मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा कहलक्प याब अमसुंग सिंगनरप खुदिमा थेंगननबा हंदक फंगदरुबा अखनबा असेंबली सेशन असिदा वारेफ लौगनी हाइना ओपोजिशन लीडर ओइबोबिना ngasi साम कुंट्रे सुबा मरेबा निंगब सिंगी निंगसिंग थोरमदा पाउमिसिंग फंगदोख्रे मणिपुर प्रेस क्लब मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी सिंधुना कांग्रेस भवन पांथोखिबा तोरमदुदा ब्रिटिगेन रिजिट अमदी थंगाल जनरल मफमदा इकाई खुमनु उखि तोरमदुदा पार्टी की प्रेसिडेंट टेन हाउकिफ हानिक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाय खंगम कांग्रेस एमएलए सिंह हानिक एमएलए ओरंब सिंह अमदी एमपीसी सिगी थौबुबु ग्यासु सुराखि ओपोजिशन लीडर ओक्रम इबोबिना मखाताना ngasi ओरikliba tangkak asida matamadu paipusinga ningsingbaga loinana मखोगी फिरेफ अमसुंग वाखोलोल अदु नहुनन निंगसिंग बतंगाई फदे नमित असिदगी हौना खोगी अपुनबगी सक्तम ngaminanaba honabagi matam oire lamnamasida खुंदा मिनरिबा कांगलुप सिंगी मसागी ओइबा तोंगानबा हिस्ट्री लेरिबनी नागा सिंगी सॉल्यूशन पुरपगी थबक नागालैंड तौबदा अयत पकरिसु लेते कांगलुप पुना खुंदारिबा मणिपुरदा का लग्नबा होनरलबदी कांग्रेस पार्टी की फिरेफ लेंगदन लई हाइके नागालैंड दुम तौबियु अदुगा मणिपुरगी लमददी कोई इंचीमा सोकननबा तौरकपदा नागालैंड ओइबा याय और इंडिया गवर्नमेंट ओइबा याय अमदो अखोइदी सुया याबंग मोय हुजिकिदन नतर मतुंग दसु कारकदब वाफम नै खोइदी याबंग मोय हाइदना खोइ कांग्रेस पार्टी गिदी हानेदगी होना फिरेप अदुम यामना क्लियर होइना अदुम लेजरी तोपा अखोइ मणिपुरदा मोयना क्लेम तौरकपदारगदी अदु मदुदे अखोइ याब सुngam ngamoy tang 13 ta स्पेशल सेशन अमा कौरिबसे सिदसु अखोइ रूलिंग हाइबा ओपोजिशन हाइबा लाइदना मणिपुर की अपुनबगी दमतदा कोई लौब याबा कोई वारेप लौगनी मदुदा थेंगनब याबा भारत सरकार खंगदे एनी इमलोनब खंगदे अखोई यामना नुंसिनना साना चिनना लेमिनब पामी अखोई इमलोनब स्टेट सिंगदगी लम इंचीम होको पामजदे अदुना अखोई रोमदसु खुद थिंजनबिरकनु सिनेबा अखोइना थमजरीबसे पेट्रोल्स डे की थोरमसी मणिपुर स्टेट सुमांगलेला काउंसिल सिंधुना इवेमा सुमांगलेला संगलेदा पांगथोके थोरमदुदा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जेंटकुमार एमएलए एच डिंगो इसम हानी प्रेसिडेंट एन राजेंद्रना सरुके लेखिद्रबा जुबराज तिगेन रिजिट अमदी थंगाल जनरल की फोटोदा लेसु कटके इसम हानी प्रेसिडेंट एन राजेंद्रना पुआरी खंगदना खुंदा मिनरिबा फुरुप सिंगी मरक्ता उंखनबा थोपनी इरमदंगी पुआरीबु महिलुसंग सिंगदा तंबिबगी महत्ता मिरंगी पुआरी तंबना लमदमसिगी हौकिबा नुंसिबा वारी सिंबुल क्या ngasi kaunakre masil manau oibagi mari nomononggi mangsilakpani furup kayagi leikidraba lusingba singi thoram pangthokpada khundaminriba furup punamakna saru yaminarwadi nungsinabagi mari sesilagani haiki आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जेंटकुमार ना इपाई पुना थंबिरंबा लौरी युमफमदा कनागुमना सोरकलबदी मदुदा कनानसु याबा ngamloi lamdamasi furup amakaki lamnate punna kundaminaba furup singi lamdamne iramdambo ngak sensi harabadi ekhoi masel punna thengnaminaba mathautai इरेबा कन्ननबा नहुनना अमुक निंगसिंगबा लोयना पुन्ना लेमिननबा मथौ तारे हाइखे Tungda Manipur State Sumaंगलेला काउंसिल की लिलारोई सिंह सनबा मरेबाक निंबा कोरियन सना हाइन मिंगथोनबा लिलामा सुमयाम उतके इपुर फंगल अमदी यामन कोयंग सनागी अतिक्पा वखलोन सुनसिरी ऐदी यासनिंगे लेबाक सापाली लेबाक मियाम लेबगी निंगथौ लेबरी
Maribak ningba thobu singe ningsing numit ke mari lenana amkil nupi samas amedi tami singmi nupi lof ohumna mairagi khongs amaga lenana athobu singi khubamda hegal leket tamkhre wangbam lakai digi haurga satkiba mairagi khongs aduna beti pakta leba said minar Yaskul leba hisam yasam part kono mamangda leba thangal general gi mitamda maira katuna ikai khumnaki nupi samas ki president TS Ramanina Manipur ngasi athobu singna lekhiraba matung dagi si phawba mipal tangduna awabu kya mayok nariba si koknanaba athobu gi maphamda khrum jabni haiki Iram nama saya mikha pole iram lian je miram lian oi kare mipo ne ipo sare aduna lamda masigi hane ga thau basing da ai khoi na hekat lekat tamaga ipa ipu gi hane gi ning tambando handan na ba haidra ipa ipu sing ji ai khoi na kubak lawa ga iru luktana hekat lekat tamra khoi na ni jawani Athobu singi ningsing thorom ngasi morang da leba Modi Bhavan da pangthokre thormaduda morang kendra gi MLA P Sirchandra BJP morang mandal gi president Abdul Hamid Yong namiyo kana sarga ke lekhirba athobu singi mafam da leisu katuna ikai khumnabu utke Manipur People's Party na su mariba ningba singi ningsing thorom party si office da pangthokre party gi president Oinam Jugindrona losingduna athobu singi mafam da leisu katuna ikai khumnabu utke president O Jugindrona athobu singi ningsing numit asi MPP na lengak sasan pairingai da Manipur da ahan boin state ki thak ta pangthoktuna Manipur gi gazette ta sanduna state function obida natana state holiday ohen ki haike Assam Manipuri Sahitya Parishad Padumpurki branch na su Samakuntre Suba Maribak Ning Basingi Numit Thorom Hozai ge Dalpurki Manipuri Kala Mandir Bazar Pangthoke Tharmatuda JCLPS Manipuri ko convener YK Dhiren United People Front Manipuri General Secretary su Saruk Yaduna Tiken Rajit amasung Thangal gi mitam da leisu katuna kai konbu utke BJP Khangbo Mandal Wisdom Foundation Khangabox New Era Higher Secondary School Taubal Texams Sports and Cultural Organizations and so Maribak Ning Basingi Thorom Pangthoke District Administration Bisnupur na su Maribak Ning Basingi Thorom Panchayat Resource Center Bisnupur da Pangthoke Tharmaduda MLA L Radhakishore DC Bisnupur Pawan Jadav ASP Safam Hobson na lusingduna lekhiraba Maribak Ning Basing mafamda ikai khumlu utke Apun Nupilu Bisnupur na su athobu singi ningsing thorom lubasiga office ta pangthoke athobu singi mafamda thomi singna leisu katuna ikai khumlu utke Arapti Mamang Laikai Market Setasu athobu singi ningsing thorom pangthoke Arapti Mamang Laikai Youth Club amasung Heritage Cultural Foundation na Life Saver Manipur gi mating amasung State Blood Cell Manipur amasung Blood Bank Zenems ka khusamnaduna thormasi pangthoke bani thormasi ga mari leinana voluntary EPB gi camp amasu pangthoke Sivasena Manipur na su sinduna Bawharda leba party office ta Maribak Ning Basing ningsing thorom pangthoke party president Tombi Yong na thaupu ba kaya na athobu singi mafam da leisu katuna kai khumno utke United Naga Council Naga People's Movements for Human Rights Naga Women's Unions Naga People's Organizations amasung tongan ba tribe singi president singna sinduna Thangal General Park ta Maribak Ning Basingi numit thorom pangthoke United Naga Council Southern Nagalands amasung Thangal Union na su mayang khang da leiba ecological park ta Maribak Ning Basing thorom pangthoke thormaduda UNC gi president vice president NG Lori NPO gi president Solomon Ero Thangal Union gi YK Kaping na lusingduna Thangal General amasung Birtiken Rizki mafamda leisu katuna kai kono utki Maribak Ning Basingi ningsing thormasi North East India Development Party na susinduna party sigi terasapam elected labor office ta pangthokre thormadu party state president Dokomang Khongsai ex MLA na lusingduna athobu sing mafamda leisu katuna kai kuno utki landamasi apun gi saktam ngaktuna thamnana ba koi amato oina lepina ba mathau tare haike Athobu singi ningsing numit asi muta musu amasung musana sinduna Manipur University gi Teachers Association gi hall da pangthokre thormaduda muta gi president Ai Tomba Musa gi president Soram Jiban Kumar Musu gi president M Diamond Yauna Ojamadi Mahirui Kyana Sarga ke Musa gi president Jiban Kumar na Manipur University na sangsil ba khongjang asida athobu singi thongna lingjil adu pibiramba oirasnu haike
District Administration Thawal na Srotobu Singh Ningsing Thorom Thawal DC Complex da Leba Counting Hall da Pangthoki Taramadуда Thawal gi Deputy Commissioner Haubam Rojitana Lusingduna Thobu Singh Mapam da Leisu Katuna Kai Kono Utki Taramadуда Thawal gi SP S Gautam Adeksa Hasina Begum Thawal gi AD ML Radak Kantana Maroy Music na Suraki Ngasigi Thomas Gari Youth Club na Sinduna Club Sita Pangthoki Suraki Basingna Lakidaba Atoba Beat Tigan Visit Amadi Tangal General Gi Photo da Leisukatuna Kai Kono Utki Semajing Kuno da Leiba Smart Universals Academy da Suatobu Singi Numiki Thorom Mapung Phana Pangthokre School Management Committee Gi Secretary and Sanjoyna Lusingduna Teaching Non-Teaching Staffs Amadi Mahiroi Lising Masama Chongwa Taraga Hundoina Atobu Singi Ayak pa saktamda laikat paga loina na ikai kumno utki thorom loisilakpada mayro sing amadi staff singna mariba iram gi dambak thawai kat khaba thobo sing aduna ngasigi mirol gi damakta thambiramba lamdamasida singnar papunamak matam pumbada thenagani haina wasak lominaki Safe Children Safe Society Academy Wangu Sawal nasu maribak ning musing thorom pangthoki thoromasida mahiroi singna lebak ningba thobo singda kathopai sairang thiki Paripuri Atuba Ningsing Love Jiribam Nasu Ancestral Heroes Memorial Complex Ningsing Kul Biodiversity Park da Marabak Ning Masinge Numit Thorom Pangthoki Thoromaduda Jiribam Adeksa Zaniki Lubki Chairman Dr. Arun Kumar Deputy Director Environment TS Vogen Susuraki Thorongi Soromo Oina Mahiroi Singi Layakpa Sangranobam Supangthoki Ngasigi Thoramasi Justice Committee on Anglo-Manipuri War Lising Masanipal Murvudara Mathoi Martyrs and Freedom Fighter Kanglipang na Sinduna Manipur Press Club ta Pangthoki Thoromaduda Justice Committee gi Chairman as Ibotomi Kuman Yongna Civil Society gi Lusing Bakana Sarwaki Mayangkhang Village ki Nupi Lusing bi Prajena Miss Iris na Mitei Proof Amadi Thangal Proof Masin Manawni Haibigi Wari Kaya Ngasisu Lengdon Lady Mitei Ningthona Mayangkhang da Lakpa Matamda Mayangkhang gi Kunja Singh na Ningthobu Awang Thak ta Thamduna Dolai da Tonghalaga Khul Phawa Porkibugi Wari Ngasisu Miyamna Kaunadre Itias ki Hauki Wari bu Tungi Mirol na Lana Haijin Bayadi Haiba Akan Wafam Thangal Proof ki Ahlaman Singna Takpirami Ningtho Palingaida Manipur gi Apun mi Saktam Ngakpada Thangal Proof Sosoba Thodang Loki Haike Migi apaba lairadi migi sagai busu apaba dudi ngangbiyo fattaba laira busu aikoi di sagai busu fatte na haibiyo ikai no history di chumthokadabani angang sing lakpa mi bo achumba adu tambi gedabani makoi di sagai du maina tawbadi gi pharam de abdu khangnan gedabani makoi gi sagai du maina phae sawkhalle hai singe gyan lau sing lai abdu makoi busu khangnan gedabani aikoi gi an sing aikoi takpi Maitei Council More All Community Development Organization More Nupi Kunai Sakulam Jing Love More Amasung Khanong Pox Apunman Nupi Love More na punna sinduna Ima Kondong Larembi Haraubong da Thobu Sing Ning Sing Thorom Pangthokre Tarmuda More da Leba Ahalaman Imai Belamadi Eastern Shine School More gi Mahiru Sing Susurgake Atobu Sing Ning Sing Thoromasi Akampata Leba Nalit Su Pangthoke Nalit Imphal gi Executive Director TS Prameswarna Lusingduna Atoba Tiken Visit Amadi Thangal General gi Mafam da Leisukatuna Kai Khomno Utke Kaksing District ki Manung Senba Wangu Leifam Citex Laikais New Bazar da Su Atobu Sing Ning Sing Thorom Pangthokre Taramadu da Wangu Gram Panchayat ki Pradhal El Sarat Yawna Miyoi Kyana Sarwaki Atobu Sing Mafam da Leisukatuna Kai Khomno Utke Numita Sing Mari Lerna Marathon Race Amasu Pangthoki Makong Uthang Taraba Sing da Manamathum Yanthoki All India Students Federation Manipur gi Mapok Konwen Thoronga Luina Thobo Singi Ning Sing Thorom ngasi irabat baban da Pangthokre Tarmaduda CPI Manipur State ki Secretary L Sotin Kumar AISF Manipur ki General Secretary Biswajit Jaungna atai thopubo ka susuga ki Biswajit na AISF na Manipur University kanana ba hon agani sangsil ba khongjang sida support tawi haiki CPI gi State Secretary Sotin Kumar na AISF na state asigi issue kya da soba thotang lodun lakli haujik su Manipur University gi matangda miyam gi ihau da mateng pangkhigani haike Wakom Lakai Government Upper Primary School da Suothobu Sing Ning Sing Thorom Pangthokre Toromodu School gi Headmistress and Romavati JDO John 1 Imphal West Susieta Khumuksam AI Elena na Singh bana Saruyaduna Thobu Sing photo da leisukatke
UFO Kurai Branch YSS amadi UPC Kurai Todam Lekai na su atobasingge numitka mari lenana lamtu sengmaga loinana atobasing mafamda ikai kunakre Maribak Ningba Tobasing Ningsing Numitka Mari Lena Manipur Police Department Officer Amadi Personal Tarada Manipur Chief Minister Police Medal for Gallantry Amasung Manipur Chief Minister Police Medal for Outstanding Devotions to Duty Pinan Balok Tokre Police Medal for Gallantry da Navki Additional SP in charge Thonauzam Brinda Sidio Bisnupurgi SIW Bomsani Police Medal for Outstanding Devotion to Duty dana Additional SP None Toluroki Additional SP Law and Order Bisnupur Luikams Lanmyo Mau Police Station Gi SI Timothy Ronamai Commando Infal West Ki SI TH Suras Marisuba IRB Gi Subedar M Dimrotan Anisuba MR Gi Havildar I Dorendro Mite Nepal Suba MR Gi Havildar W Biswajit Surahampur District Police Ki Head Constable Kultian Thangi Hozim Makata Pau Kamu Lakang Ada Tema Bematang Luminasi. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba, hakchang choktarba, tumma chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singkidamakta. Amatta naiba upaidi Jolib Syrup amasung Jolib Capsule wo chanmina sinabiyo. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyo. July thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba August gitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyo. Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. Why try hard? Blue Sand London by Design store now open at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280. Break matung da taranong siri makatapa pausing North East India da ahan boina kangla manung da light and sound ngasi fizang hangdok tuna sangaba yari haina utpagi thormama pangthokre ising kaphatlaga screen wehelaga maikai kya dagi kapsin ba mangalna pakhangmo matamdagi ngasi fawda kangla na thengnarpa wari singli ba sosi ahan boina fizang hangdokpagi thormadu da PSED Minister L. Diko, Consumer Affairs Minister Karam Shyam, Manipur Tourism Corporation ki Chairman Dr. Sapam Ranjan Susarwaki, Dr. Ranjana Ministry of Tourism ki makada samgatpa light and sound source si miyam da walagni haike. Akoigi tourism circuit ki inaugural program jiga mangwani na curtain raiser oina akoigi sound and light show akoigi kangla gi manung ji tawba laser gi effect ka yawraga kano tawba program ji ngasi curtain raiser oina mayam da akoi manipur gi historical facts mayam do right up from akoigi yamna thaine de hauna hoji phaugi leiriba situation ji gi matang ji da akoigi curtain raiser oina ngasi hepet mayam na so ubiramani utpigre duga sigi ji public ta akoi yam thuna open tawna bai damakta akoi same saduna leire du yaringe thuna na ba koi ta ona hona jangni maram de adugi mawang du akoi kari formalities ke mayam du hona raga akoi public ta open ta yam thuna tawjaragani Framework Agreements amasung Article 371 Clause A masiga manaba Manipur kaibi ababa famamata pusilapa yarui haina UCM na sangsilopa kongjang gi sarom oina awang sakmai bazar da Advanced Women Society amasung United Committee Manipur ka punna khosam naduna wakan mifam chatakre kongjang asida UCM gi Secretary Organizations NG Deva Secretary IPR BM Yai Masana wangloi oike
Manipur NSN IM amadi India government anigi marakta inekeba framework agreement yohalakpa yaroi haina Manipur ki tungan ba lambida seleba passengers gari sing October 13 sintha leptuna khongjang sangsing gadori kaisampata leba ipsagi office ta pangthopa pawgi mifam amada akomluki president Chandramani Kumanchana UCM amuko amadi CCS ke na sangsiliba khongjang asida KSA KIL Kanglamai CLK Pandam Ipak Ipsa amadi akomluka tungan ba passengers gari sing association singa kusamdana khongjang asi sangsinaba walet lobani namit asida kaisampati ki wahangbam laikai uripo khonangani karak lamlong konung mamang morangkhomna singba Europa passengers gari singna mafam sing asidagi horaga lambina kalda eupung Nepal dagi nungthil pung mari fawa khamduna khongjang sangsingani hari ba tang taraga taruk numit asidesu Manipur da lairiba transport society kuding maka kunsin jaduna koi sintha lepagi gari thauliba driver singna koi starting pai de bagi khongjang amakha koi sangsin jagani hairiba khongjang asi koi ayuk tagi hauraga nungthil gi pung mari phawba koina gi tongan ba bus oiro winger oiro magic oiro auto rickshaw oiro transport ka mari leinaba gari kuding mak singsina framework agreement ase Manipur yorak pa yaroi Manipur de changak pa yaroi haibagi adugumba akanba kholaw amakhaka loinana aikoi numit asida protest tawjegani Manipur ge pun gi saktam thugabi yaroi haina maragi khongsat ama wogwai de satkre United People's Administrative Council kada irei parks inat chanura loina silon amadi hianglam wogwai kerak lamjau amadi Tezpur gi mara paibi sing khongsat adu satkibani Kerak dam mapada polis na tingbudagi makhata na khongsat adu salan khidre Independence Day gi mangoinena district police kaksing na akan section tharang lokali ngasi palel hianglam amasung kaksing mafam sing na thibum gi thabak chatakre District Police Bishnupur na su Independence Day gi akan section tharang lokali ngasi su additional SP Manihar gi miyang makada commando OC B lungthang haukif na lusing duna ningtokong bazar da thibum gi thabak chataki pun miyoi sanini putaret verification tobuda miyoi ahum masagi tangdang ba saktak se yaudobudagi fagat ke Manipur State Legal Services Authority ki miyang makada District Legal Services Authority Bishnupur amadi Legals at Clinic Kumbi College ke mahiru sing kusum daduna thobu sing ningsing numit Kumbi College to pangthoki tarmatu da college ke principal ke Jugesor college ki chairman M Mangishu Sugaki Asaiba singe luf ki kunipan suba mapo kumlon ga luinana Saite Academy amasung luf asina sinba reflections of Khongjom War in Manipuri Poetry Haibihiramda Symposium ama konumong da leba Government Downs College to pangthokre Miyangi editor oramba Jugol na iba Yaol isay Saktori Mingthonba Sereng Larik ama Governor Rota leba Miyangi office ta pangthokre tarmaduda Manipuri Library Association ge President ke Sauba TD Ngangomba NRC ge President P Banchan Susukaki Wangkai Angpali Petroleum's outlet ama ngasi Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Syamna Wangkai Thangjam Lerekta hangdokre tormaduda ya school kendri MLA Seiterberta Nobi Sharma amadi IMC gi cooperator L Tombi Devi na maroi bami singwena sarwaki Karam Syamna isana pariba sinfamadu thodang khang na thabak torobadi aten matang manungda awan ba propang ngamgani petroleum gi products sings marang kaina fangana ba Manipur lengak na IOC da khang khraiki MPS sina loba Manipur Civil Services Combined Competitive Exam lising ni tarataru ki khangat khaba candidate marfuni thoi gi pakhumche singi certified copy sing Pikinanaba Manipur Information Commission na MPS sida khang khari Hiramasing mari lenana Manipur Press Club to pangthoki pawgi mifam amada groups of experience ki campaigner Pravin Salamna khangalaba candidate marfuni thoigi pakhum che sing photocopy ga loinana hairiba exam thakiba candidate sing na fangba mark tabulation safe RTI gi khuthangda pibinaba wakat ki wakalasing matungina Manipur Information Commission na order ma haukiba August ki tang tara da thoki order da exam da surga ke candidate sing gi mark tabulation sheet numit kunthani gi manung da pinana khangan ki masigi dama Manipur Information Commission da State Safe Information Commissioner oriba TS Ibo Bibo groups of aspirants na target perform rotely
MPC ne so yam thuna 30 days ai moi palliba moi gi SIC rai sida thuna poroga asumba puthona mi mayang yamangda MPC seng na temple oi thamna ba ai MPC te so atopo authority ma'am so ai appeal tawjari World Organ Donors Day palan gi sarom oina Manipur Press Club ta The Body and Organ Donors in Manipur na sinduna World Organ Donors Day gi palan tawkhre thormasida Manipur da sirum matung da myobi haksang da yawa tongan ba part kaya yawna haksang katholaba myoy kya so sorake thormadu da Health Minister L Jantikumar na sirum matung da khoi haksang bu katholamba haibasi tungi mahirui singi apabakong thangni myobi haksang da yawa tongan ba organ sing asida furuf khaidokte masidi saf manaba sorry khudolni furuf amagi organ furuf amada pibada apam pam da leite masidi punsi amu kanana bhona bani masina takpadi mipum kuduma nungsi sanana hingmi no haiba kudam ni haike hingi ngai tesu karino masuk nai ba contribution to biram karino sotar ba samaj se masibu kada wa no karino kharadi mayra to isu light am to isu mangalam to isu atu piramu wa haiba to atu ai sagi taraf tagi mayam ta request of jini Semai Kendri Hana BJP Scheduled Caste Morcha President Oramba A Oken Singha amadi MPP gi Hana Secretary Oramba Wangoi Kendri dagi Ser Khan Yauna NEIDP da sanglakpada party sana haraute amna opugi thormama Tera Bazar da leba party office da pangthokre thormadu da party president Dokomang Khongsai Vice President Omale Samiti Secretary Y Navachandra Sosurga K Housing Araba Leva Sigi Tangdu Leta Daba Ekoi Masel Gimarta Kaibung Taba Manba Fivam Kaya Siga Iroinena Mangsil Uluba Ngomkai Amadi Inat Ki Yaifana Damakta Ngasi Ayuk Ipu Maiso Taret Ki Sahi Oiba Laitho Thongni Thormama Pangthokre Thormaduda Kanglei Inat Sinta Apun Baluf Amadi Sana Konungna Ining Tho Leisemba Angom Ning Tho Sana Konungi Phamnaiba Sing Amadi Kanglei Sa Furuf Kaya Galoinena Ining Thogi Lising Makada Sana Konungda Thongni Thormasi Pangthoki Masak Nairaba Left Party Gulusingba Amadi Saknairaba Parliamentarians Somnath Chatterjee ngasi lekidabada Manipur State Council CVI na awa phongdokre Irabawanda State Secretary L Shotin Kumar na siar loduna pangthokiba mifam aduna lekidabi mafam da red salute people loina minute ni 2 minute leptuna ikai khomna utke KCP gi lanni sangluf myang ipingang lami gi taramari suba mapok kumlan numit thoram ngasi pangthokre lufasigi information and publicity secretary member in charge S Mangal gi serolamana taramasi fingang lami list chamaga kuntramathoi suba battalion da KYKL gi ahanba battalion gi commander captain Dhana KCP gi general secretary Ais Poraisu Sarwaki taramasida KYKL gi captain M Temba captain Suman KCP gi G1 A Langamba deputy finance secretary TAS Pamel Sarwaki tarungi saru ama oina military affairs committee gi chairman gi Yafa Fauzel Pathoki India gining taman numit Independence Day gi thoram Alliance for Socialist Unity kanglei pakna athingba thamaga loinana numit asiga ayupung mangadiga horga numidang waram pung taruk phawba Manipur gi mafam punamakta athingba thamle athingba sida lining license amadi tangai fadaba thoram singdi komthokani hari Alliance asigi publicity committee gi convener S Mangal gi serolamana Manipur yauna wesha lamdam ase Indiana loi sanduna leiriba ningkha tamba hanjinana ba khonriba lamdam amani asingba lamdam asida India gi ning tamba numit pangthokpa haibasi wesha miyam gi de wahan thok leite yamna tayona bathaba amani MU da horiba VC lokthokpi gi watho ase khoi gi khunai da tangna thokpa aduga MU dadi amukta thok triba thokdo amani Iho Horibasingna BC da Sirwa Maral Mayamadu Yengludrabasu Lingjal Manabagi Sang Yenglaga Topam Tokpadi Lagi Soidanaba Toraga Mabo Loktokiba Handokna Yarabani Ani Topi Manipurda MU gi Mahiroi Singi Mamangda Sumna Mukta Tokidri Oza Singna Mahiroi Sing Ihoda Phongna Sogat Pasu Handakesin Ahanbani Mahiroi Oza Amasung Staff Ahuma Punbasu Masina Hanbo Orangani Asigumba Iho Amabo Asukuina Sathanba Asidagi Indagi Mapusingna Ekhoida Loi Masamo Oina Yengbagi Kaidadu Mayaksengna Ui Ngasi Ekhoigi Akang Ahegi Marakta Mayol Lengakna Hairuba Yadabugi Mongda Karimata Haidraga BC Tina Toriba MU gi
ihau sangsilibasingda onsilaga sahi mangdanaba ihau handu hairi masi angakpa mani khongjang sangsilibasingna independent inquiry committee semu haibani BC khusabi mapangna toba inquiry adu natte haibani Masih su henangak pa amadi iho hauriba singa yanaba su sunglai letana BC pandegi maram dat thigat kini haibasini punama asina aiko India gi tasing loilam amani haibasi taklabani hairi Indiana makogi ningtamba numitpu lamdamasida pangthok haliba asigi maramdi lamdamasigi miyambo makoi masagi asengba pawari amadi saktamadu kaholaga anoba India gi oiba pawari amadi kana nainariba wari wakhul ama tambiraga aranba pukning wakhal taba ma miyam gi thamoida sagat na batoba thorang amani makoi gi tungi pawari ama sianu gi damuta ekoi gi mangi pawari siamdokibani ekoi isagi kangkhul mutat kadoribani hairi Sat batang taragi numidang assembly nakal da thok ba thodo amada lekhidraba tribal research institute ta tabak toramba ukul district ki tuinem village dagi kaising wan simre ngasi tribal research institute ta poroktuna awa phongdokre ngasi tormadu da MLA Khasim Basum civil society organization singilu sing amadi institute asigi staff singna sarwaki Tangkol people's organization imphal gi president John Ralengna Sarkarna misi asing matang da khudakta thigatuna matungda sigumba thodo se thoktana bahona biu haike All Manipur Youth Protection Committee Manipurna Sinduna Thobo Singh Ningsing Numit ka mari leinana nursery dagi class 8 fawgi manung da leba mahiroi singi oiba layakpa sangnonba ama khangwok ta leba PM Unique Academy pangthokre mahiroi samri romna sarwaki committee gi organization secretary Ningthozam Ramesh na mahiroi singna maribak ningbagi wakalol chalanana ba layakpa sangnonba si pangthokpani haike Longmai Area Village Authority Councils Rongmai Naga Council Manipur Rongmai Lum Farms amachung tongan tongalba civil society singna miyamgi kongset ama none satkre none bazar dagi hogibi kongset aduna Nepal Subasam Rifles ke get forward salwa matung none bazar da amuk halotuna miyamgi oiba mifamom se pangthoki mifamom duna Longmai area gi miyamna tangdu lektana hingba pami makhal khudimaki violence janingde governments of India na naga singe political solution adu matamda purakpiu laloba singe Kanagumba may amatana ipo putok pusin tobigano haiba waref loke United Youth Progressive Front Lekaigi Akoibida Hana MLA Oramba RK Anans Amasung Front asigi members in Usaraka Thakre Mausagi Pibam Hongliba si kanan with the Makta policy Emasematanga for the Hydra RK Anan Fondoki SVDO Singamay 12 letter Amadi Omega Diagnostic Center report anina punna kusam naraga ngasi atobo singi numit ka mari lenana organization asigi complex ta nomigoiba medical camp ho pangthokre camp asida mioi kya tongan ba lena singi test ka tauki ayupung Nepal mi kuntra digi horga nungthilpung mari phawa pangthoke atobo singi ningsing numit ka mari lena Lions Club moirang na sinduna naran sena maning lekaida diabetes amadi hypertension ni matangda detection camp ma pangthokre Ambalex Pharmaceuticals Company ga khusam naduna pangthokiba health camp aduda mioi samayang kerom layang ki mebung kudima laina tina selandana panamda kemasi pangthokpani haike Bisal Mega Mart Chimairongna sinduna Patriots Day ga mari lenana laye pa sangnonwa ama Mega Mart asir pangthokre sangnonwa aduda class 1 ge 8 fawr level mahiri kuntraromna saruga ki Langtabal Block Congress Committee ki President Oramba Laisram Kunjabhayana Lekhidabda Congress Bhavan awa phongdokre All Manipur Block Congress Committee ki Chairman W Manau Juge Yauna atai thopu kana surga ke ISTV ki channel punamak data entry tobuna maramoiduna ngasiyo pung 13 dagi miyamna thorom jengma kudongsa khaya maruk nari masigi damakta network asigi thorom jengbiriba singna waro bidana network asigi maike digi ningsingjari amaromda ISTV network ke main optical line amang asin tilpung anirom taba matamda Johnston school mamangda tatpadagi Imphal East Thawal Maya Imphal Kangpokpini singba mafam singda signal piba ngamludre Delhi Manipur Bhavan dasu maribak ningba thawu singi numit thorom pangthoki thorom asida MP Dr. T Maina thangso baitena lusingduna tiken rejit amasung thangal gi mitamda leisukatuna ikai khumnaki Rims nasu maribak ningba singi thorom institutes asigi anoba examination hall da pangthoki Professor A Santa
Professor C.S. Arun Kumar na lusingduna maribaki damak ta thawai katkhaba thawsing mafamda hailei katuna kaikhunu utke SI School Kansipur na su mangarak suba maribak ningbat ningsing thorom school sid pangthoki thoromadu School Management Committee gi Secretary C.S. Jotin School gi Principal in Charge S. Chauba Kansipur High School gi Headmaster Oramba and Ibol na lusingduna atobasing gi mafamda haikaleka tamke Lilong yang social service na soto using in sing thorom pangthoke ngasi lemakong da leba miyemana puramba yong ikai tabi masa ama Assam Regiment tabak toba ke kaping na yang kitret suba Mountain Division gi matenga loina yong adu lorwa matung iroisemada leba Manipur Zoological Garden da sinakre hauzik makatan sanawi paulo bise ngasi sanawi pauda Youth Development Committee Wangjing Serapuna Sinduna tha sigi amadagi team kun gamarina sarugaduna chatharkiba ahanba district level under 10 7 aside football tournament ki mapo YDCNL oikre ngasi sanakiba finals match ta YDCN Betna FC Lamdingbo penalty da goal mari ani da thoiduna champion oikibani losinbigi thomda khangbo kendrugi MLA Okram Suryakumar Hanagi MLA Okram Landhoni Sangampham Jila Parishad member MD Hizibur Rahman Pradhan Wahidur Rahman Neroka FC President Thangzam Arunchu Sarugake All India Independence comes New Delhi da gold amasung bronze medal lawkraba Pratik Dahal All Manipur Gurkha Student Unions Lemkhong Units amasung Lemkhong Bazar Union harautam okre sai taret khakta ngariba nupamasa asina katada gold amasung karate da bronze lawkebani All India Inter Journals Sainik School Championship Under 14 2018-19 da team champion orkraba Sainik School Imphal gi Mairui Singh Imphal Airport ta miyamna harautam okre Uttarakhand gi Sainik School Gorakhal da pangthokeba championship aduda Sainik School Imphal gi Siddharth Nomai kapam na best player gi mana fanglaki October 28 da New Delhi da pangthokadaruba Subrato Cup da Sainik School Imphal saruk yargani Kaksing runners ngasi hodokre khunai asida nisadagi lapthoktuna haksang phaba mi amam oina pandamda thoromasi pangthokpani ngasi hodobagi thoromda DC Kaksing Nalen Thanks Talent amadi club ki mute camera na suraki makata basanawi paw boyang ning tujum digi phambigani High Court की केस लेरिंगाइदा रजिस्टर ऑफ सोसाइटी ना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की बोर्ड तांग कुमरीदा अमुखना सोसाइटी असि की ऑफिस पांथो लगनी हाइबसी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की सन्ना कांगलोंगी वांग मदनी इलेक्शन हल्लबसु रजिस्टर ऑफ सोसाइटी ना तौगदब मथौ नते तौबसु यारोय करिगुम तौरबसु ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन ना तौगनी हाइना एसोसिएशन असि की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज एल ज्योति मोइरोइना नेटवर्क असि गंगासी खुमन लंपाक आर्टिफिशियल टब ग्राउंड सथरिबा सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप सरुक यागदबा मणिपुर टीम की कोचिंग कैंप का मरी लेना फोंदोरगली महांगना मखा तारदुना हौखिबा अगस्त के तांग अमदा रजिस्टर ऑफ सोसाइटी ना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की बोर्ड हनबगी ठोकिबो ऑर्डर तांग तरमाथो की निंथिल पुंग अनिदा फंखी एसोसिएशन असिगी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नियम की मतुंगिना निमित कुंथ्रानी की ममांगदा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन सिंगी रिप्रेजेंटेटिव सिंग कौगदबनी अमरोमदा हौखिबा सोग लिसिंग नि सुमना तरा तरुक्ता पांगथोखिबा एसोसिएशन असिगी इलेक्शन अदु निमित कुंथ्रानी अमदी निमित हुमपुत्रानी थोइदा समिट तरुखिदि हाइना रजिस्टर ऑफ सोसाइटी की हाना रजिस्टर ओरंबना एसोसिएशन असिगा वारी सानदुना इंक्वायरी अमा तौनबा लेरिंगाइदा मसिगी ओना तैनबदा सोग लिसिंग नि सुमना तरा तरुकी एप्रूव तौखिबा सिंग कैंसिल तौरे हाइरपदगी एसोसिएशन असिना हाई कोर्ट स्टे तौदुना केस तौदुना लेरिबनी अनोबा रजिस्टर ऑफ सोसाइटी ना अमुक निमित
तरेनी के मनुंगदा इलेक्शन तौगदबनी हाइना आइबसे थारखिबा दुसु कोर्ट चैलेंज तौदुना लेरिंगै सेरक्सिदा मियांगी मिहुत ओइरिबा हाई ऑफिशियल पॉलिटिशियन अमा यावरगा सायेनबा थोहनबा सिनबा थावंग असि फुटबॉल मसाना हाटपा माली हौखिबा सही सिंगदा एसोसिएशन असिना डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल अमदी नेशनल की थाकदा पांगथोकपा कंपटीशन अमदी चैंपियनशिप के पांगथोकपा लोइनाना मपालदा टीम लेप्तना थादुना चैंपियन के ओइदुना लागली था की तांग 13 अमदी तांग कुंदा नुपा अमदी नुपी की टीम थागदौरी वुमेन आई लीग की प्रिलिमिनरी राउंड सन्नबा सेम सारी डिस्ट्रिक्ट तरहोमदगी सानरोई लिसिंग कुमंगागा क्लब मापन की सानरोई सनी 15 कनान हेन लुबगी हाइबा लेबाग मियामना खंथपिबा मतम ओइरे हाइखी अखोगी 2016 दा 72 दा सबमिट तवे हैबा पोसे मोय ऑफिस की मियोइना अखोइदा अम्फादा था अमा लेरगा नत्रगा चही अमा लेरगा करीगुंबा वहीम ता हायरकसु लेते मोइना फाइलु यें खोतना तौरगा मोइना मोइ प्रोसेस तु तौदबनी मसिजु अम्फागी दोस नते रेस्टोरेंट सोसाइटी की मरानी अमदगी करीगुंबा मसिदे सिदा नियम लाना ताइ कुमरी सिदे इलेक्शन तौरसु कोरम फारोय डिस्ट्रिक्ट अम्पता लाओय डिस्ट्रिक्ट नेपाल न हुजिक हाई कोर्ट अम्फागी दा लेरिबा केस लोसलोना डिस्ट्रिक्ट नेपाल नसु हुजिक कन्न मूव तौरी अदुना कोरम फादना तौबसु यारोय अदुगा नियम लाना तौबसु यारोय नमफुदा इलेक्शन तौरसु अखोय अम्फागी दे दुमा फा दुम लेगिनी 2012 ने 14 ने 16 ने तौबदु लोइनबा आरा तौरगा ले अखोयना अमुक रेस्टोरेंट सोसाइटी की मथकता नखोयदा सबमिट तौरे नखोयना हुजिक फावबा करीमता हाइदना तुमिना लेरगा एजुकेटिव अम्फागी एजुकेटिव काउंसिल यारोंबा मियोय खरना रेस्टोरेंट सोसाइटी की मियोयगा तानरगा फाइल 2008 की मतुंगदगी लेबसिंगदु चेचांग मयामदु लोइनबो मोइना लौथोखिबनी अदुबो अखोइना आर नंबर रिसिप्ट नंबर अमा अखोइदा लेहोबो कॉपी मयामदु पुरगा अमुक सबमिट तवी तवगी मतुंगिना 2016 के से अप्रूव तौरमबनी अदुगा अमुक मणिपुर सरकार के यामना हाई लेवल दा लेबा पॉलिटिशियन अमना इंस्ट्रक्शन पीबदगी अदुसु अमुक कैंसिल तौगिबनी मसिसु तौहनिंगदे सानाबगी मयाम प्लेयर मयामबु योखetse हारगा प्लेयर हातोपगी फिबमदा लापसिसु लेबा प्रजाना खितंग खंडबियो ऑल मणिपुर जिम्नाजियम वेलफेयर एसोसिएशन सही खुदिंगी अथौबसिंगी निंगसिंग नुमित का मरी लेना लेप्तुना पांगथोरकपा सही सिगी मरी सुबा इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेलमेंट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप ngasi नावरेमथोंग सामुसंगदा लेबा ब्रिलियंट कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम मसिदा पीडब्ल्यूडी की चीफ इंजीनियर एन नोरेन ऑल मणिपुर जिम्नाजियम वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एस धम्बाल शर्मा डोनासेरिया अवार्डी एल इबोमचा बिजनेस पार्टनर भारती एयरटेल की भिनसेन नमरापम बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सापम जयचंद्र मरी इम्फाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की मैनेजर एल सुरन जयसु सरुक याखी थौरम असिगा मरी लेना लैखिद्रबा अथौबसिंगी फोटोदा मियामना लैसु कतुना इकाई खुमनबा उठखी डिस्ट्रिक्ट तरुक्तगी बॉडी बिल्डर निफुतरुना सरुक यादुना पांगथोखिबा जूनियर कैटेगरी की कांगलुपता थौबाल डिस्ट्रिक्ट की डब्ल्यू सुरंजोइना अहानबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की आइस मंगलेम्बना अनिसुबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एमडी साहबाजना अहुमसुबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की डब्ल्यू संजोइना अनिसुबा डब्ल्यू संजोइना मरीसुबा मदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एस प्रियंकरना मंगासु पोजिशन ताखी मथंग थागी सेप्टेम्बर निपाल मापलदा बिहार की पटना पांथोकदौरिबा 15 सुबा ईस्ट इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप सरुक यागदबा मणिपुर की बॉडी बिल्डर सिंह खनबगी थौरम ऑल मणिपुर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन खुमन लंपाक्ता लेबा ऑफिस पांथोखरे पांथोखिबा सिलेक्शन अदुदा साफाबा निपाल ऑल मणिपुर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन पांथोकदौरिबा चैंपियनशिप असिदा सरुक यानबा खन थागसरिबा हुजुमखा तानांगा सिनोमि ओखिबा इंगासै पाउलो बिसे इन्वायरमेंट डायरेक्टरेट की फंकी बंगासी वही की पाइंगा साम दिनु जगी पाउदा क्वाइट की शाखिबा सेल्सियस डिग्री कंट्रोल द दशमिक तरामंगा क्वाइट की इंबा सेल्सियस डिग्री 33 दशमिक कुंथ्रानिपाल नुक्सित यावैसिंग मनल के सांग मैक्सिमम द सादा 34 दशमिक कुंथ्रा तरुक मिनिमम द सादा 32 दशमिक तरा तरुक ओइखी ngasi gi nong suki bagi sang Nepal dasmik 38 mm ni loisala puta mo posting amu kana pisri marebang ning sing thoram pak sana pangthokre
Maraibakidamak thawai thakraba thobasing history da yaudribasi Ministry of Human Resource Development na India ki history amuk edit tobo mathau tare haina Governor Dr. Nazma Haptullah na phongdokai. Manipur ki ngaukhai ngakpa masong apam ki sartum kan bahai BJP no lusingba government ki matengar wakhaloni haina Chief Minister na phongdokai. Amadi Manipur ki apam ki sartum da kahalak pa yaba masong singnarak pa khudimak thengnana ba handa phanggodorba khanaba assembly session asda waref logodabani haina opposition leader oibo bina haikre. Ngasigri estimate episode 4 matang slow isri meng tabi puno pomukana. Kamjari.